lucu nih teman-teman. Ada ondel-ondel. Ini ada ondel-ondel beneran ya. Ya kita kejar yuk. Oh, ada transformer juga nih teman-teman. Ada Iron Man hitam. Ada Spider-Man. Spider-Man-nya kecil banget ya. Jalannya ngendap-ngendap gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, nih ada Marsha, ada Doraemon. Ada apa itu teman-teman? Ada hantu apa? Kepala putus. Kepala putus. Tapi kelihatan nih tangannya di belakang teman-teman. Ada binatang apa tuh guys? Oh, ada musang kali ya.